Hello guys, twongeye kubasuhuza mwebwe dukurikirana umunsi ku munsi kuri YouTube yanyu The Real Shema. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho derby 10 za mbere zikomeye hano ku mugabane wacu wa Afurika. Ese uribaza ngo derby ikomeye ni iyihe mu ya mbere muri Afurika? Ese hari amakipe y'iwacu yaba arimo? Byose ntucikanwe, ahangaha ngiye kubikugezaho byose 5/5. Nibutsa kwibuka gukora like, share and subscribe aho hasi kukazojya kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Tudatinze rero ku mwanya wa 10 tuhafite derby muri Ethiopia, aho ikunda guhuza ikipe ya Ethiopia Coffee na St George. Aya ni amakipe usanga iyo yahuye mu gihugu cya Ethiopia usanga aba yatije saga ndende, usanga nyine ari umukino ukomeye ku mpande zombi, barimo gukanirana gukomeye cyane. So tudatinze ku mwanya wa 9 turajya hano mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda, aho dusanga ikipe ya AS Villa na Express FC, nayo ni amakipe akunze guhangana hano mu gihugu cya Uganda, aho usanga naho guhangana kwayo kuba twateje impagarara iyo makipe yagiye guhura. Ku mwanya wa 8 turasanga derby nayo iwacu mu Rwanda, ariyo derby ya Rayon Sport na APR, nayo rimwe muri derby zikomeye hano muri Afurika. Aho murabizi amakipe yavuye ku amagambo atavugwa mbere ya match na mbere ko match ikinwa na nyuma y'uko irangiye, byose murabizi. Ku mwanya wa 7 tuhasanga derby hano muri Kenya bayita Mashemeji Derby, ikunze guhuza Gor Mahia na FC Leopards, zose zo mu gihugu cya Kenya. Naho usanga ari imikino ikunze kuzamo guhatana cyane, gukomeye cyane no guhangana ku mpande zombi bigiye bikomakomeye. Ku mwanya wa 5 turasanga iyo bita Kariako Derby, iyi murayizi hano mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania, ikunda guhuza ikipe ya Yanga na Simba. Yahize uyu mukino wahuye abarimo amvururu nyinshi, gukana ko bafana, kurwana iki, mbese harimo guhangana ku mpande zombi, mu mpande zikomeye cyane hagati y'amakipe yose yahuye, usanga yateje ikibazo mu gihugu yari buhure. Ku mwanya wa 5 turasanga bita Omdurman Derby yo mu gihugu cya Sudan, ikunda guhuza ikipe ya El Merreikh na El Hilal. Aya ni amakipe akomeye cyane no mu kiriya gihugu cya Sudan, usanga nayo yahuye usanga haba harimo ihangana rikomeye cyane ku mpande zombi. Tudatinze ku mwanya wa 4 turasanga bita Tunis Derby. Tunis Derby ni yo mu gihugu cya Tunisia, ikunda guhuza ku ikipe ya Club Africain na Esperance de Tunis. Aya ni amakipe nayo akunze guhangana bya danje, ku buryo usanga iyo yahuye haba hakaje ikintu cyitwa umutekano ku mpande zombi, aba ari amakipe akunze guhangana cyane. Tudatinze twihuse cyane ku mwanya wa 3 hafite bita Cairo Derby, ikunda guhuza ikipe ya Al Ahly na Zamalek. Aya ni amakipe akomeye cyane nta ku mugabane wa Afurika, turetse no kuba ni mu gihugu cya Egypt, bivuye no ku mugabane wa Afurika naho nta ari mu makipe akomeye meza muri Afurika ahagaze neza. Iyi nayo ni derby usanga mu gihugu cya Egypt, iyo amakipe agiye guhura usanga haba habayemo gukanira ku mpande zombi hagati ya Al Ahly cyangwa se Zamalek. Ku mwanya wa 2 turasanga bita Casablanca Derby, ikunda guhuza ikipe ya Raja Casablanca na Wydad. Aya ni amakipe asangiye umujyi wose, umujyi wa Casablanca mu gihugu cya Maroc, aho usanga iyo yahuye nayo haba harimo ihangana rikomeye cyane ku rwego rwo hejuru cyane no gukanirana ku mpande zombi. Ku mwanya wa mbere turasanga amakipe abiri mu bihugu yo mu gihugu cyo muri South Africa akomeye cyane bita Soweto Derby. Ni amakipe akunze guhangana cyane ku buryo bukomeye, aho usanga ikipe imwe yahuye n'indi usanga barimo abantu guhatana bikomeye cyane. Tudatinze ayo makipe ni Kaizer Chiefs na Orlando Pirates, niyo makipe akunze guhangana mu gihugu cya South Africa anakomeye cyane. Iyi ikaba ari derby ya mbere muri Afurika ikomeye kuruta izindi zose. Nongera nkwibutsa kwibuka gukanda kuri like, share na subscribe kugira ngo ugumye ugezweho utuntu tw'ubwenge. Peace and love kuri mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Nibuka gushyiramo comment wifuza ko ari ibindi wenda bishyashya twaza kugezaho bindi. Sawa, murakoze, ciao ciao.